Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, sebatan kalau hormati, torbatan kalau muljaki, wabil khusus pembina Masjid Al-Ikhwan alladzi sami'na wa ta'na, jajaran pengurus tahmir masjid, saya juga batan kalau hormati, torbatan kalau muljaki, strategi pengurus Mas Al-Ikhwan, saya juga batan kalau hormati, torbatan kalau muljaki, Bapak Lurah Kelurahan Bukih beserta perangkat epon, Bapak RW, Bapak RT se Kampung Pokolan, saya juga beten kalau hormati, tor beten kalau muljaki. Bitalafut alhamdulillah, ngireng beten kalau sateja amuci tora syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas sateja nikmat, atas sateja rahmat, taufik, hidayah. Saya paringa kira kapten kaula sateja sehingga imalum sesangat barokah kadinto. Peten kaula sateja bisa bermujalasah, bisa bermuwajjah di tempat insyaallah penuh dengan keindahan kadinto dalam rangka ngikuti bersama Bapak Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya saat mangken kadinto keluarga besar Masjid Al-Ikhwan, hadirin wal hadirat, ngimuti Bapak Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Kiai Haji Abdul Muthalib dari Poloso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Malar manter ponapa se lampaki sareng peten kalau satu jaga dinto. Kenge ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam ngireng aturaki daga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa-jasa beliau peten kalau setejah terangkis minat dulumati ilan nur, kalaban pangarep malan manter peten kalau setejah keinginan syafaat beliau fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rangkaian acara seperti kelampan saat makin kadinto. Sepertama ingki kadinto iftitah suratul Fatihah, etrosaki kalaban nafiri kalam ilahi. Acara seterusnya pun ingki kadinto tahlil, saya lanjut lagi kalaban pamasan salawat. Acara seterusnya pun ingki kadinto sambutan tor acara inti ceramah agama, etotop kalaban pamasan doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngireng kita masuki acara pertama iftitah suratul Fatihah seperti ipimpin sareng-sarengna semulja Al-Ustaz Sofwan Madani dak sarana bakto kaator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadatu wa tahlil wa sadaqah ila hadatin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahwanihi minal anbiya wal mursalin. Sumulata syahadana makrama rasulana li syamila ta'ala basumil hadatu sultanan ya syahadul qadir jalani
ثم إلى هداية مؤسسة جمعية نهضة العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة والتهليل والصدقة إلى أرواح كيسبان نصر الدين نصر الدين نصر الدين كابن السلام كفضل الشر يسوري سورة سما إلى أرواح كي يدل واحد وفاء سما إلى أرواح كي يجود دلالي ودل حمد مين كي يبدل دلالي ودل حمد مين وجن الله سبحانه ودل حمد سما إلى نجا شتى دم السماء أن الله يلي درجتهم في الجنة ويدعو علينا وعلى يدنا وذريتنا وتعالى بدنا وتعالى بدنا وقربتنا وحلنا وقومنا من بركة وصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة وتهليل والصدقة إلى أرواح Basayur Baronoto Basayur Baronoto Swama Buhuri Sumila Arwah Salamin Rabi'ah Sumila Arwah Sadaja Bengaton Orang Syabantoh Deka acara yang melemahkan pada melalui tenaga pikiran atau harta. Sumila Arwah Sadaja Bengaton Orang Syabantoh dan Masjid Karintoh. Sumila Arwah Sadaja Orang Syabantoh dan Masjid Karintoh sampai itu kulturnya. Semoga Allah Ta'ala safara sabantu sanah katara masa benamal bagus baik jumpa yang kupun tata kenali syurga بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة لله وجميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين ونكافة أمة وشركا التي لا أمر في برها وسن الأرواح بابينا واستوسدنا وشوسينا وجوجتنا وحنولتنا وسن الأرواح يمهدي بكري أستاذ سبيدي أستاذ محمد جوهري لا اغفر لهم ورحم وعافهم لا تجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم رمزا لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.